قیرینا زاروکانده ده حسره دایکانده دناو جانه برده وندا بومه لامده وندا بومه لامده ای آمده ای آمده چاون تماین ره جان آمده صبر بکه آماده بم حتی کو روژامه ته ای آمده ای آمده چاون تماین ره جان آمده صبر بکه آماده به حتی کو روژامه ته Kettim kuçe yenamede geriyamez nedir o ki jimin reha te gotune berxwedana namede berxwedana namede ey amede ey amede çavin temayel re can amede sabır bike amade be حتی کو روژامه ته ای آمده ای آمده چاون تمایل ره جان آمده صبر بکه آماده به حتی کو روژامه ته سپاس دکم آموزتا بله تماشاوانین هیجا برنامه رنگین هنر دم باش ام ایرو دیس ابون مهوانین مالا هوا لی مهوانه کی من و هنرمنده کی گلک بدو دنگ خوش دنگ زیز دنگ عزیز و جریک که دور ایرو هاتیه بوا مهوانه ما قدیر چات گلکی بخیر و خوشی لسر سرا سر شعبه هاتی هوال وداد حسن و هوال ویسل هونجی گلکی بخیر هات ناف خیرد ما مستاپو سپاس که مجبونا دعوت به او نازک ام پر کیف خوش بنج بو برنامه رنگین هنری ام تماشا من وکی من تماشا دکن حمیه سلاف دکن ام بین برنامه کو خوش چه ايه هوال قدير تباخ كاميرات حميجي تدكشين يعني ديال در راح با قال لك سباس هوال قدير امجي بهاتنا براسي قال لك بكيف خوش بون شويه از بيجم يعني شوبدار انت وحسكري انت وجواكا كرد بقشتي
و گلک جنیز ده هم شوپینه و هم جی گهدار دکه گلو چاوه لمتروپولا چکرنا موزیکا کرد زحمتین خو زورین و چینه کرتاسی جولو کارش مرا بیجش یعنی موزیکا هنر گل کرد دنام متروپولا چکرن زحمته tabii yani tane تسر هستان نافکری زور بنا ویچه هم işte hem خاناست کی hem خود پارزی علی چانده دا علی زمین دا خود پارزی هم جی گورابت موزیکی آنجی هنر چه کی او زحمته که داوی متروپولین ترکانه جبوی علی موزیکا کردی دا گلک زحمتین چه دبن علی زمان دا علی هستان دا جیان دا جی تشتهنه که insan علی موزیکا کردی دا دور دخه یکچرا نزدیکه جیانا متروپولا که انسان خو نپارزه علی چانده دا علی زمان دا علی جیان دا پر زور و زحمتی چیده بسر من به گریدای من خواست شو از وی بپرسم مثلا دکورایان قریجیان از بیجم متروپولان دا و تبیجی هر امکان و درفت کو مرف عالیه مجید مرف بحلینه او امکان و درفت هنه چیکرنا هنره گلو دماغو هون برهمه کی آنجی استرانه کی آنجی ملودی کی هون بخوازن هون چه بکن هون از بیجم بحثن ویدری هون دیجین آنجی بحثن ولات بخواشک بوناوی ببدو بوناوی او هون گلک هنگ جیجی دور مانه یعنی او حسکرنا خویا بچانده هون یا ولات وجهتین گریه دیدن آن هون بیجین همه بلاور ملودیک به آنجی برهمک از با آفرینم از خوازم وان حستا هنک از کورایا وده چه هیا چی خو بشارتیه یعنی پرسکا پر خوش بو جبو چه جبو که مروف ده فکره کرد متروپولا دجیا سرو زحمتی وانا یک لولاتی خود دورن یک جی غریبی دکشینن و علی جیانه علی خو پارستنه دو سه زحمتا دکشینن او محقق هست المتروپولا لكيبه تشبه ونخب نبارزه لسرد ساكنه طبعا كي مريتش ده فكري ولات كردين متروپولا بكيفو بالناشئين نتشونا متروپولا بالاخخه هناك سرقم بنا هر يك بسري خو جيروك كوي هيا محقق يعني مثلا ام صلاه حشتان ده او داربدن در بازا مرسینی بود متروپولا حشته حتی ایرو میجی ما ولاته میجی ما زمان ما ولاته خواب پارزن و حستان ولد بگیرن یعنی متروپولا مری پر حستین حقیقی نکاب بگیری چه هسه ولد هیا ام گوره بده فکرن یعنی زوره لیتشتی باش چی از ام ولد قط نبونه دایکا ما باو من پیر من همه بزمان خود داخل في المتروپولا والمتروپول شميسن جنزكاش 50,000 كرد هيا او شانسه كي مزنج بوما لي سرگنبو نه شانسه الولات خدور كتن نه شانسه او نه قدر كرداجي لي تشتي زور شيزي مري بولد بفكري بقرا ولد بفكري مري كان هنر خا پیشخي موزيكا خا پیشخي دما كم سترانك چه دكن ام بقرا متروپول نافكرن ام بقرا متروپول كانجي بفكرن چاندا کرد موزیکا کرد زمان کرد لما دور دکه وک امجد بن وک متروپول رزلا کیجان چه دبم وک وانا دمشن وک وانا هنرمند بله تشتی باش چیه کو ام ولد قط نبونه علی میجید ولد قط نبونه او تاکوشینا کو جبونا آزادی دفک ام دمشینن علی چانده دجی علی هستا جی لسر ما باندروکا مزن چدکه و باشه که او تاکوشین هیا خواناس تکن زمان کا موزیک خواناس تکن سر بده فکر يعني جيانك تيرو تجا بزور وزحمت وبحسكريا بحسدين ولات جيان كرين لقول تشتي قالك بيروزا يعني بفكر ان يزيكي 20 ساله تدنا متروپولا كده بيجي لهيجي ورولو يعني ميناك از بيجم 40 ساله هيجي ورولو
çanda xwe ve, bi dîroka xwe ve, bi welatê xwe ve, bi gelî rûbarên xwe ve girêdayînek xurt ev jî ji hestên neteweyî tê. Başa heval Kadir îdî me gelek bêriya te kiriye em ê gelek sohbet bikin lê em dixwazin wilo di naberê de stranê xweşî em guhdar bikin. Hûn zanin mamoste ma. Kerem ke. Em strana Kemal Pîr bixwînin. Diyarbakır zindanında okunur adın. Anlatmakla etmez seni yaşamak lazım. Diyarbakır zindanında okunur adın. Anlatmakla etmez seni yaşamak lazım. Hücrelerin sessizliği, karanlığın derinliği, ihanetin sinsili ruhunda sızın. Hücrelerin sessizliği, karanlığın derinliği, ihanetin sinsili ruhunda sızın. Kemal Pir yoldaş, kardeşliğin yıkılmaz köprüsüsün sen. Susmayan namlu, zaferlerin yılmayan öncüsüsün sen. Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Ne suyuna hasretsin zindanın ne aşına, karanlık bir hücrede yalnız başına. Ne suyuna hasretsin zindanın ne aşına, karanlık bir hücrede yalnız başına. İşkenceler, zulümler, ihanet ve ölümler kan bulaştırdılar özgür vatana. İşkenceler, zulümler, ihanet ve ölümler kan bulaştırdılar özgür vatana. Kemal Pir yoldaş, kardeşliğin yıkılmaz köprüsüsün sen. Susmayan namlu, zaferlerin yılmayan öncüsüsün sen. Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Direnişin kalesinde mazlumlar coştu. Barınamadı orada kansızı puştu. Direnişin kalesinde mazlumlar coştu. Barınamadı orada kansızı puştu. Dörtlerin bedeni yandıkça tarih tutuştu. Ölüm özgürlük sende buluştu. Dörtlerin bedeni yandıkça tarih tutuştu. Ölüm özgürlük sende buluştu. Kemal Pir yoldaş, kardeşliğin yıkılmaz köprüsüsün sen. Susmayan namlu, zaferlerin yılmayan öncüsüsün sen. Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Kemal Pir yoldaş, kardeşliğin yıkılmaz köprüsüsün sen. Susmayan namlu, zaferlerin yılmayan öncüsüsün sen. Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen.
سپاس خوش مامۆستا. gelek spas heval Kadir. Bu borene belki mijî hinek mixwest ku ez alîkariya te bikim, ez vokal bikim, dengê min nexwest zêde wer bi birînî jî bê. Dema ku ev stiran ez guhdar dikim, ez hinek hûn xwe hakim bikim yani bu borene. Yani ez bo ku bo mice ew derbaziye zanî. Kengê ev stran tê bîra min ez dixwînim, ez dibim gerek yek kadın çêbe. Yek kadın çêbe. Rast e. Yani gavek kadın çêbe yani. Bi rastî jî strana gelek xweş e, têrwate, meriv her tiştî de dibîne ne hewciyê ku meriv şîrove jî bike, devê te, piyên te, bedena te, mejiyên te saxbê heval Kadir ku te berhemek halo mayînden nemir ku te xist dîroka çanda Kurda gelek spas. Heval Kadir meqala metropola kirine wisa lêbelê ev jî heye. Pêwirekî barekî giran jî li ser milê we ye. Ev nifşê ku bê ev kuşaka dibêjin ya, ev kuşaka ku tê divê teqes vê çandê em wa bidin, bu wa bidin heskirin, bu wa bidin naskirin, bu wa bidin gotin, teşvîk bikin. Gelo divî alî de misyon û rola hunermendên bi taybetî Kurd û ê ku li metropola dijî. Divê em çi bikin? Yani pirsa taybet ev e. Merî xwe çawa dibinî, divê tekoşînê da, tekoşîna çand û hunera Kurd pêşxistin û naskirin û ji bo vê metropol me gav de ji behs kir ciyekî zehmetî ye. Çand û hunera Kurd nêzîka 25 sal li Mêrsînê hebû. Neçeme bi navê Mekemê lê pergalê vî şeklî di ser zimanê Kurd, ser çand û hunera Kurd zext û zordarî çêkirin û ser navê biryara KHK girtin. Ev zor e, ciwanekî metropola digîjên gerek bi gora pêvajoyê gerek hesasiyetên ku xwe nas nakin, gerek li metropola da jiyana wan tiştekî cuda ye, nasnama xwe, dîroka xwe, çand û hunera xwe bîr dikin. Tiştê baş çi ye? Sazî hene li Mêrsînê. Em li vir jî bangewazî dikin, yani ciwanar dibêjin. Gelo ew saziyên me, ew neçemê me, mekemê me lê metropola. Wê rista xwe, yani wê pêwîra xwe, gelo baş dirêsin an na. Hebin kêmasî meriv dikarê wan li ser wa kêmasiyê xwe jî meriv bêne Yani ziman. kêmasî hene. Merî çawa bêje kêmasî hene? Em têr nakin. Yani ku em têr bikin, em ê têrkirin jî bidin. Yani em jî zehmetî dikişînin. Dibe ki yani li ser me ew li çawa li welet zext û zordarî heye li metropola jî bawerim diqatî heye. Çünkü li vir tiştek çîşekek nîşan dide. Li metropola Tirkan da tiştek nîşan dide. Ew çi ye? Çand û huner Kurd e. Kurd li ku bin xwe diparêzin û zimanê xwe çanda xwe xadîdir dikevin. Ji bo vê zehmetî li metropola tir çê dibiye. Yani nahêlin em du civana naskirin bidin dîroka wî, zimanê wî, ciwan ditirsin, nahêlin, aliyê tehdîda da, aliyê her tiştî da li ser civana dîstika çê dikin. û îro Ji bilî wê jî her imkan û derfetê rê û rêçika jî li ber wa radixin. Yani teşvîkkirineke wî rengî jî heye. Bi ez bêjim bi madeyên hişbirê, bi xistina ez bêjim jinê. Yani van tişta pir hassasın. Yani divê meriv xwedî li wê de îradeyek wek pola be, yani wek pola, yani dibêjin ya hesin. Divê xwedî îradek wisa be heta ku meriv karibê li ber wê çerxa ku bişaftin û helandinê meriv karibê wê îrada xwe beyan bike. Ew îrade jî pêwîst e ku bi ruhekî netewî hebe. Yani ez wer dibînim lê hûn bi çi cavî dibînin? rast e, yani ew nêrînê te cîdan e. Yani xwe naskirin gerek bi netewî be. Netewî însan mirov xwe nas neke, kî be, zarok be, ciwan be, kal be, pîr be jî xwe zû bîr dike. Em li vir bang dikin yani metropolên Kurdên metropolê, ciwanên metropolan dijîn. Em dibên li ku derê çand û hunera gelê Kurd heye, sazîn çiqas li welêt jî li metropol jî hene, xwedî derkevin. Em li virin, em hunermendê Kurd wek karek em vî dibînin, wek li ser me
بارك أمي باري حتى داوي ببن أم دبن جوان ماجي كاتشن ماجي جنجي زاروكشي جوانجي حوجية للسازية خودي در كبن يعني كالسازية تنبن تافيجر تنبه چهية مادة چهية زقاخنة چهية خواندكرن هي چهية اسيميلاسيون هي اجبو بدو كي لتشاندو هنر خام چقاس خودي در كبن چقاس ام وی برندن او قص بوما جبورا پیشروجا جوان ما ام دبن میناک ایرو ام هنرمند به ویر دن نچن سبت جوانه که دوما برن آنجی امورجن آنجی هنرمنده که دوما برن ای پرگال بفکرم گوره پرگال بمشن ام جدیمه که حتی که او جانا او روحال سرمایه او گرماهی سرمایه او مجادله جمعه ام دبن ام بردوام بکن لکوبه مالک به دمال بن سه مال بن ناوچه بن ناوند بن سازی بن چقاس بگرنجی امی وکن و جوان خواه پیشروج خواه امی به وی شکلی آوا بکن بردوام بکن یعنی تشتکی زحمت لی داویه تشتکی سرکفتیه امی ده فکرنه هو القدير خباتي وين از بيجم بطيبات در حقا مثلا پرورده زاروکان ده هنه گلو يعني كورو كي آوا كرين از بيجم وك كورو که هم بگشتی و هم جی آنجی دنا و کورو ده چند کسی ولو جیرو جی هاتی کاربن و کومل بجوینن و پیش روزی مرو هیوی کی ببرقینه هیا گلو يعني المرسنه نزدیک 25 زاروک هفته روزکتین پرورده توا مالبات خود توا دایکن بای خودتین ام ده پرسین نکچرا مالبات جبو چه اون زاروکو خادشینن دبی او متروپوله ام دخوازن زاروک ما بزمان خواب چند و نر خواب مزن به ام دخوازن امکانم بشین جیه کدین امکانم بشین جیه کدی قرصا بگیر لی ورد جیه مایا ایرو اولیه طب ایرو 25 زاروک داویه هفته تین پرورده خود دبینن لوانا امین چند کما بجبونا امورا لیخن امین وقتینن هناك زاروکی بچوکن دخوازن تنبور آن عربانه لیدن اونا هنه ما آماده کرنه پیشروج قلیب وانا جا آماده دبه ما زبو زاروک جا قلیبک چیکریه پر باشه نزدیک 25 زاروکن و هر هفته جتین و خبات که زاروک دمشه مرسینی تنه نه زاروک یعنی خبات دجی هنه بله او بشین هنری از وانا زانم اولی یکو مبهیوی و پیشروج ما رونی بکن دیار بکن آنجی و از بيجم جيه فالا كتجا بكن او زاروكن افال قدير يك اد دواجي او خباتين زاروكا اول دموخله كده درباست بنور يعني پرورده که بگشتی دبینن پاش ایدی ماموستی و آنجی یکود که پولیده مزد بيجي ابج بوي باغلامه ابج بوي دنگ ابج بوي وان انسترومانين دين ايدي باش بباش شانويا نوسا يعني ولو بلابونا خد ديار دكا يا شخوا زاروكن تشتا حزدكن موسيقى حزدكن هدي مثلا شش ما حف ما درباز دبه ام تماشا دكن شخوا دياره هناك دبن از تخازم رتم ليخم هناك دبه از تخازم بيانو ليخم هناك دبه از قانم تنبوري ليخم يعني علي هركس بگورا گوه خوا هركس بگورا حستين خوا حسكرنا خوا تشتاك تخازن و امجي تماشا دكن انها امکان بین او 25 کسا لوان اناس يعني كماسي 10 کس کانن امورا هدي دست بکن ام ود بین يعني پرباشه ل 25 يعني لگور باجاره کو هونته ده يعني از بيجم يعني الودري هنگه باجار كردستاني الودري مثلا بيجم كرد هنا وخدي چاند قديم نجي مثلا بطيبات هريما الرحاي آمده از بيجم هريما بوطا پرن يعني خدي سكنك خورتن جي دويالي ده 25 نه بس نوار قدير بيويست كو هون و بولي مثلا نه بولك تاني مثلا يعني چقا هبه مري قاربه وانا اكبكي بريا كنت برسمام بدي ام درباس استرانه كي بن پرسا مش بير نكا تمام مالي ام استران خليل لكن
دو اسمان بتره دکنیان ایرودنا دستان وندا بویی و نه یک به ناوی خلیل چیان بروکنی دناو دل دهی و نه یک به ناوی خلیل چیان بروکنی دناو دل دهی آه خلیلو آه دنالو سال در باز بود لوبار گرانو چاوین دایکان لودو تماو آه خلیلو آه دنالو سال در باز بود لوبار گرانو چاوین خزالان لودو تماو دناو شرو دناو خوینه ده کولید و دبن دناو برفه ده تو بوی سوزک دناو دلانده دل بیچاره لودو ده جرفه تو بوی سوزک دناو دلانده دل بیچاره لودو درجفه آه خلیلو آه دلانو سال در باز بود لوبار گرانو چاوین دایکان لودو تماو آه خلیلو آه دلانو سال در باز بود لوبار گرانو چاوین خزانان لودو تماو سپاس مامۆستا gelek spas heval qedîr. سپاس خوش Dîsa te ez hestiyar kirim û te ez birme gelek ciyên gelekî xweş. Gelek spas heval qedîr. سپاس خوش Min pirsek ji te pirsîbû. Bersiva wê ji kerema xwe re. Me ku 25 yanî li bajarek wekî Mêrsînê pir hindik e. Çima gelo? Yani em nabin bersiv د عالی جی مکان ده د عالی مامۆستا ده د عالی خودی درکتنê de کێماسی me jî hene lê tiştê akirine jê yani tiştê akirin çi ye îro li partî jî li navçan jî bi gora pêvajoyê bi gora ew qas zext çêbûne gora ew qas pergal ser disekine alî çand û huner de alî siyaseta gelê Kurda malbat jî ciwanên xwazarokê xwe bi xofekî Ancak bir tersekî ancak pêşeroja ji bona zarokê xwe hek xwe paş vekişandirin. Lê em dibin yani ew tekoşînek e. Yani bangazê me ji vir malbata jî heye, civana jî heye. Em çi qas xwe paş ve bikişînin, em çi qas xwe paş ve bikişînin ew qas zêde tên ser me. Ji bo 25 ji bona bajarekî Mêrsînê belê belkî dibe kêm be. Lê destpêkê
me bi 4 zaroka dest pê kir, me bi 2 zaroka dest pê kir, hêdî zêde dibin. Malbatên dibînin, xebatên zaroka dibînin, ziman dibînin, germahî dibînin, hêdî zêde dibin. Ji bo wê, em 25 belkî bi goran em bi alî hêjmar bifikirin rastekê ama di vê pêvajoyê da 25 zarokek li saziyekê de çêbe, ew pêşerojeke yani. Zarok û dengbêj, yek herî sala ömrê wan biçûk, 9 deha hîn dibin, yek jî êke em li wana mînak bigirin dengbêj. Îro xebata dengbêja jî, xebata zaroka ji Mêrsînê berdewam dike, ji bo ku ew her du beş, ji bona pêşerojê, pêşeroja zaroka û ji pêşeroja me mînakeke û berdewam dike. Rast e, gerek hewcê zêde em bikin, lê em ê bi xebatan, bi germahiyekê em bi şeklekê em ê yani tenê nehêjmar, yani em ê 25 an çelne çi heye, me çi daye zaroka ew mihîm e. Zaroka li me çi girtiye ew mihîm e. Yani ev dibek 10 bin jî, dibek têra xwe 5 zaroka bikin. Lê zarokeke nihatên saziya Mêrsînê û her yek rengeke em siravekî ji malbata wana û zaroka dişînin pir kêfxweş in. Spas. Heval Qedîr em istirahaneke dijî guhdar bikin? Xan. Tamam, evîn min welatê min e. Çemkani zinardı heline berbangası be xevdir evine evinamın venatemine berbangası be xevdir evine evinamın venatemine. Carına dikeve xevnen şeva demir çıkine hesren çava dibe sıtıran dinav devuleva evinamın venatemine dibe sıtıran dinav devuleva evinamın venatemine.
evina me hemiye welatê me ye. Gelek spas, gelek spas. Heval Kadir ez ê pirseke kin û gotinên tên dawî, peyamên tên dawî ez ê bigirim ji ber ku ez bawerim hêdî em gihatin dawiya bernama xwe. Rexnek wiha jî heye. Dibêjin zarokê me dema ku tên saziyan bêhtir li wê de ji bilî zimanê dayîkê çend zimanên din jî daaxive. Ciyê xwe de ye ne ciyê xwe de ye? Rast e. Bi taybet saziyê me de. Yani divê meriv pêşî li vê bigire cihekî bêjî êdî yani wek xaleke sor meriv war ûlo zêde nehişk jî lê meriv bêjî pîvanên mesela vê perwerdê teqes yê ku nizan bêjî divê li vê derê em fêrî zimanê dayîkê bibe. Ji ber ku wê çandê bi wî zimanî wê bêjî bi wan hesta divê bêjî. Wilo bi kurtasî ez gotinên tê dawî jî ez bigirim bersavê jî di nav de. Tamam. Yani rast e kêmasiya me herî mezin ya me ye ji bo ku em hem mamoste ne hem hunermendin hem bavin hem biran e ya jî jin dayîk mamoste erê hevalin hewce ji bo ku em dibin çand û hunera Kurd ziman ji xwe tê de ye em li saziya Kurdî biaqifin em li saziyan li zimanê ku Kurdî xwe derkevin daxwaza me jî li malbata ew çi dibe em dikin hûn jî bikin. Belê. Ji xwe malbat taybetî ji bo ziman dişînin ji bo çandê dişînin saziya. Gotina min dawî jî em pir kêfxweş bûn ji bona bernama wê rengên hunerê daxwaza me li vir hemî çar parçeyê welat û Kurdên metropolan ciwanên metropolan çi bibe dawiya wî ê xweş be ê serkeft bibe yê kêmasiyê me hebin rexnên hevalan cîdan e rexnên gelê me cîdan e daxwazê me tenê ev heye xwedî derkevin li çand û hunera xwe li zimanê xwe xwedî derkevin li ku saziyê me hebin li welêt li metropolan li saziyê xwedî derkevin li têkoşîna xwe xwedî derkevin em ê serkevin em ê serkevin em ê serkevin. Spas Heval Kadir ji bo tevlîbûna te Heval Vedat, Heval Hesen û Heval Veysel ji bo hatine jî em gelek pê keyfxweş bûn. Belê temaşevanên hêja ez bawerim em vê heftê jî gihatin dawiya bernama xwe heyanî heftekê dî bi kelecan û bi hezkirineke xweş li benda me bin ji ber ku mêvanên me yên cuda em ê dîsa bibin mêvanên mala we û em xatirê xwe ji we dixwazin bi straneke war wilo hinek ritmîk wilo bilind û em dawiyê bernama xwe bînin. Belê. Berfim lelenar lelenar ez berfim lelenar tüdelali ez berfim lelenar ez berfim lelenar tüdelali. Ez berfaçayke sorum lelenar ez berfaçayke sorum lelenar tüdelali ez berfim lelenar ez berfim lelenar tüdelali. Koçere yar koçere narine narine oynar koçere yar koçere çıdıgo vança vete koçere yar koçere narine narine oynar koçere yar koçere çıdıgo vança vete.
koçera berya beab narine narine oynar koçera berya beab çıdıgo vança bete ves kuştum bejnazıram narine narine oynar ves kuştum bejnazıram çıdıgo vança bete naxwazım keçka bebab narine narine oynar naxwazım keçka bebab çıdıgo vança bete koçere yar koçere narine narine oynar koçere yar koçere çıdıgo vança bete Fatım gula meclisa, delal gula meclisa Fatım gula meclisa, delal gula meclisa Bisk berda disa disa Fatım gula meclisa Bisk berda disa disa Fatım gula meclisa Devere devere ditim vere Fatım vere le le Devere devere ditim vere Fatım vere le le Fatıme'ten durdada delaletten durdada Fatıme'ten durdada delaletten durdada Risi sarı hurbada Fatıme'ten durdada Risi sarı hurbada Fatıme'ten durdada Devere devere ditim vere Fatım vere le le Devere devere ditim vere Fatım vere le le Na na